ya Kituku inapanda Keshero, SSLK okay mpaka inaendelea Sake. Okay. Paka Sake. Hey. Fatizo ngurube Freezer. Byako ngo ntago byabavamo. Zira ni ngurube zibaze cyangwa zibaze. Biganjemo FDLR, biganjemo Wazalendo, FARDC n'aba bari bafatanyije arimo n'abarundi. Abenshi bashaka kwa bari barerekeje inzira y'ikivu nkuko byagenze hara muri Mogoma. Bitewe nuko imbunda zabavugiraga hejuru, ariko urabona naho abantu bakomeje imirimo hakurya hariya, imirimo irakomeje nkuko urimo kubibona Erad. Ibikorwa birakomeje uko arivuze imisozi ya Sake, habereyemo intambara, habereyemo urugamba rutoroheje. Hariya ni hamwe mu hantu hakomeje kugenda havugwa intambara, haba abarwanaga kurade rw'ingabo za leta ya Kongo, haba coalition yabo bakomeje kuguma hariya. Hanyuma ya 23 iza gufata ibice biri strategy. Mubibona twababwiye ko turazenguruka mu bice bitandukanye, turi mu modoka twarangije kwinjira muri taxi voiture turerekeza ahitwa Kituku n'ahantu hatuye abanyarwanda benshi cyangwa se hasanzwe bakora abanyarwanda benshi cyane mu bijyanye n'uburobyi, bahamaze igihe bahakorera ibikorwa by'uburobyi. Harimo nkatwe dukoreye uburenganzira bw'u Rwanda, harimo abo tuza amaze igihe muri uyu mujyi bateye imbere bitewe n'uyu mujyi by'umwihariko wa Goma, by'umwihariko wakorera mu gace ka Kituku, aho turagenda tubagezaho byinshi. Cameraman aramfasha bereka uyu muhanda tukwerekezamo ni Kituku. Mu kanya gato turaba tuhageze, turi muri Goma turebera nk'uko umutekano wifashe. Murabona turi mu modoka engine ya Matiko. Hari wambwiye kandi kazina bagutaje hano muri Kongo na Kaya. Watoso bivuzi Watoso. Mambo vipi Watoso sasa wewe bwana? Mukokombote Watoso. Mukokombote Watoso. Of course rero ubwo Matiko turimo kwerekeza by'umwihariko ahitwa Kituku Barorage. Abana abapolisi okay, n'abapolisi muragenda mubabona bambaye impuzankano isa neza cyane. Presence wamufata umupolisi ukamwereka acunze umutekano, nawe akorana n'intare za Sarambwe rwose yakubisemo neza cyane. Uramubona ku cyombo Matiko. Presence peza kamera hano ugereranyije n'abapolisi baraha muri Goma mbere yuko M23 ifata uyu mujyi wa Goma, n'abapolisi turi kubona bambaye neza batandukaniye he n'abambere bahoze muri FARDC. Namwe nguko mubizi ibere mwabonaga abapolisi, ukabona umupolisi ari mu muhanda afite icupa ari kunywa, arabona hano abapolisi bafite discipline, bakwitwara neza ku buryo bigaragara. Umupolisi afite ahandi kuri stade, ira stade uri Ngoma yagaragayeho rwose arimo kuririmba yandirimbo ya wamuchama John Like yitwa Njovire, n'indirimbo igezweho cyane. Ubwo rero waragwikomeza nari ngomeza mbabwira security hano turenze Mogoma. Freezer turi Mogoma, urayibona Mogoma iri hano hejuru. Bereke Mogoma dukomeza kugenda tuganira, turi mu modoka, turi muri taxi voiture. Tugeze he hano ku hospitali hejuru ni Mogoma. Hejuru ni Mogoma yego kabisa. Iyo hospitali ni ihe? General. Hospitali gani? General. Okay. Ni ya nani sasa? Ni ya guverinoma ya okay. Very good. Tukiganira wari ukivuga ku bijyanye n'igipolisi ko cyari kimeze mbere ndetse nuko ubu byifashe. Ubu urabona gutandukana ko rigaragara. Tandukana rigaragara cyane. Ubu ngubu ibintu bimeze neza nta kibazo. Zira ni ngurube. Fatizo ngurube Freezer. Byako ngo ntago byabavamo. Zira ni ngurube zibaze cyangwa zibaze. Ingurube kabisa kuri moto ku manywa y'Ihango. Urabona traffic jam ni benshi mu muhanda, harimo abantu benshi cyane bavuye mu muganda, bavuye muri Sarongo, intare za Sarambwe urazibona Freezer. Zibareba hirya ahangaha urababona intare za Sarambwe rwose bacunze umutekano muri umujyi wa Goma. Abasore kabisa ameze neza cyane. Matiko turerekeza Kituku, ni minota ingahe uvuye mu mujyi wa Goma twerekeza Kituku? Hasanzwe hakorerwa imirimo y'uburobyi muri umujyi wa Goma. Imodoka iri kwihuta yego iminota 35 turafigezeyo, ariko yari amabisi bishobora gufata nk'iminota 40 isaha. Yego hano urabona ko imodoka nziza imodoka irimo kwihuta kabisa. Murakomeza kugenda mubona byinshi cyane. Cameraman Presence mushimira cyane. Radi
Okay kabisa. Ibintu byifashe neza muri umujyi wa Goma. Ibi bice tugezemo ni bihe ugenda usobanura n'abantu duce tugezemo. Shofe. Muzungumuze sasa. Kiswahili yangu ni kidogo dogo. Sawa sawa. Kuna vizuri ya kukuuliza hapa tuko Kiporo. Hapa hivi tuko office de route. Okay, quartier office de route. Quartier office de route. Office de route. Office de route. Okay. Hapa hivi, hapa juu hapa hivi. Okay. Unaingia Kakatindo hapa ndio soda walikuwa. Kakatindo ndio pale yule. Okay. Yote ni office de route. Okay. Terminus ni wapi? Hatujafika. Hapa? Hatujafika. Okay. Ni njia? Ni njia tu. Okay. Sasa driver, chauffeur, security ya yeye maifas. Security ni salama, tunashukuru Mungu. Okay. Tunashukuru Mungu, tunaona siku zinaenda. Yes. Mungu anatulinda, wanatuchunga, hakuna cha kufanya. Sasa tunasubiri tu. Okay. Vitu vyote viwe sawa, benki zifungue ili activities zirudi kama kawaida. Okay. Okay. Airport ifungue. Okay. Mambo yote itakuwa fresh. Na mabanki. Mabanki sasa mabanka Kadeko imeshafungua. Kadeko ndio. Yo. Okay. Kadeko inafungua milango hapa INPP. Okay. Kadeko imeshafungua huko nani? Mnaanza kuletera faranga zenyu? Ndio. Okay. Mnaanza kuletea moja. Wengi hawakuwa wanatia hapo lakini. Okay. Chofere kabisa. Itakuwa butamu Goma. Taratibu. Okay. Basi sisi hatuna shida na viongozi, tuna shida na pesa tu. Maisha irudi kama kawaida. Tupate vya watoto wanakula na maisha yanaendelea. Yes. Hapa tuko tu hapa yote. Okay. Hapa wanapaita tu hapa yote. Pesa zitakuya. Murabyumva neza cyane shofera tubwira ko ibintu bimeze neza umutekano intare za Sarambwe zicunzuye umujyi wa Goma ku rwego rwo hejuru atariko ibijyanye n'amafaranga ntabwo aratangira kuboneka nkuko twakomeye kugenda tubigarukaho twababwiye ko ikijyanye n'amafaranga hano muri Goma bari bayafite benshi harabahungiye mu bice bitandukanye bavuye muri umujyi wa Goma abandi amafaranga barayafata rwose babasha kuba bayizirikaho cyangwa se bafunga umukanda kugira ngo barebe aho byerekeza ariko driver waravuga ko rwose mu minsi bike cyane bizagenda neza cyane turakomeza kugenda twerekeza ahitwa Kituku ni hafi n'ikiyaga cya Kivu arya Kituku ihana imbibi n'akaye gace Kituku engineer ugafika Kituku ni karibu abantu bazwi katedrali yego abantu bazwi katedrali katedrali la Saint-Pierre. Okay. Uva Kituku werekeza ni umuhanda ukomeza shofero irenje inafika wapi ya Kituku inapanda Keshero okay mpaka inaendelea Sake. Okay. Mpaka Sake. Okay, murabyumva neza. Sake Minova. Okay. Ingiro njya yakwenda mu Sake. Ndio. Murabibona abakunzi b'Inuma TV kabisa twababwiye ko ibyiza byose nahandi muzabisanga mwe muri leta zunze ubumwe za Amerika mwe muri ku mugabane w'Iburayi mwe muri Australia mwe muri mu Bwongereza mwe muri mu bice bitandukanye hano muri Afrika nzima mwese ibyiza nahandi muzabisanga umugura kontrolwa n'intare za Sarambwe abavuga ko umutekano utifashe neza muri Goma nkuko shoferi yabigarutseho ndetse na engineer kabisa mukokombote wa Yoso kabisa kenda higaruka naringala Rova ubwo rero mu masaha make cyane twerekeza Kituku ndetse tumaze no kuhagera Stay in touch Inuma TV subscribe share like and comment twajari kumwe kabisa tugeze hitwa Terminus ahantu hazwi cyane murahabona rwose uko umutekano w'abakajijwe reba ku karompa kabisa kunaga kimwe kabyara Steri zo mu Rwanda kabisa Terminus Chafe hapa ni Terminus okay Terminus habona na hano hazwi cyane umujyi wa Goma turazenguruka umujyi wa Goma
imo kabisa amafaranga yose iricyabuza ahubwo mukomeye muturemere mukore subscribe share like and comment umujyi wa Goma kabisa turimo yanga ibintu bigende neza cyane bavuga ko umujyi wa Goma utari safe turazenguruka ibice bitandukanye abazi za Rubaya abazi za Sake abazi za Kibumba abazi ibice bitandukanye byose turagenda tubigeramo tubageza ibyiza by'cyane stay in touch Kunuma TV ndetse ukore subscribe like share and comment sinda twakomeze kugenda tubabwira kubu tugeze muri rompo ya Cheshero kabisa naona ahantu hazwi cyane by'umwihariko hano muri umujyi wa Goma murahabona kabisa Cheshero turi hafi gukandakira Kituku ndetse n'ibindi bice bitandukanye Cheshero murabona nayo ni quartier nziza cyane muri umujyi wa Goma ibikorwa birakomeje nk'ibisanzwe uko muyibona abantu barava mu gusenga abasenga ku isabato abandi barakomeza imirimo itandukanye hano Cheshero hafi n'ikiyaga cya Kivu ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akaba ari n'ikiyaga gikoze ku Rwanda ibi bice byose biragenzurwa n'intare za Sarambwe M23 ubwo twakomeye kugenda tubibabwira murabona ko nta nyeshyamba nako nta bacengezi barimo bashobora kuba baza bakagaba ibitero cyangwa se barabashaka kuza bagahungabanya umutekano nkuko abo turi kumwe akomeye kugenda babitubwira turi mu mujyi wa Goma rwagati turashaka kwereka mwe mukundi Numa TV uko umujyi wa Goma byifashe mikorere bimeze bite abantu se barimo gukora urabona nk'iyo modoka ikoreye ibitoki rwose avuye kwihahira ibitoki USAID ibone ibitoki murabibonye imirimo rero nayo irakomeje kabisa turi hafi kugera Kituku turaza kuhabereka mu misozi miremire ikindi ababwira hanjye rw'amasasu Joseph kubw'Imana naherukaga Kituku hari muri 2007 imyaka 18 ruzuye cyane ubwo rero nangiye kuba nyifetera Kituku isambaza amapime cyane ahitwa Kituku ndabyiruka rwose nayo ifite imiraga hano Kituku ku myaka yanjye 15 ubwo rero n'amateka akomeye byose turagenda tubigaruka Goma irarinzwe Goma iri safe musure Goma ibintu nisa cyane ibintu bikomeye kugana imera neza cyane imirimo yo irakomeje nk'ibisanzwe mutsinde Yesu nkuko twabibabwiye ko turi buzokora urugendo rurerure hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo twarangije kugera mu gace kitwa Kituku na gace gakungahaye cyane by'umwihariko kubijyanye n'uburobyi hangiye nk'umunyamakuru naherukaga hano Kituku hari muri 2007 byumvikane neza ko imyaka 18 yarishize ku giti cyanjye impamvu hagarutse muri aka gace na gace karangwagamo umutekano muke cyane by'umwihariko byo bitaga kunyanyasa cyangwa se kwambura by'umwihariko bakoreraga muri aka gace by'umwihariko biganjemo abarobyi b'abanyarwanda no ku ruhande rwa Kongo hari umugabo nibuka hano wabaga hano witwa Pichen n'uwitwa Sadiki ndamwibukane muri 2007 yari umugabo kari babiri bari abantu babi cyane ndetse ntabwo bashakaga kugira ngo umunyarwanda ukorera uburobyi hano abashe kuba yabona ku mafaranga niho turi rero turi mu Kituku by'umwihariko n'urugendo rurerure murabibona turi ku mukandara w'ikiyaga cya Kivu wenda abari hano baraza kutubwira iyi misozi twitegeye ahantu hose harakontororwa na M23 intare za Sarambwe zahagaruye umutekano ariyo mpamvu nanjye ku myaka 18 yarishize ngarutse hano Kituku mwe muri hirya no hino mutekereza ko Goma idatekanye ibi ni mu bice iki gice turimo cya Kituku ni mu gace ka Goma wenda uhaturiye cyangwa se wakorera naza kudusobanura ndacyari kumwe na Erade akorera mama urwa Gasabo ndetse akagira n'igitangaza makuru cye kitwa Mahirwe Erade official Erade dukandagiye Kituku urabona uburobyi burakomeje umutekano intare za Sarambwe zirawurinze Goma iratuje Goma iratekanye ndetse ibintu bimeze neza cyane nyuma y'imyaka 18 nkuko bivuze après 18 ans tu vis encore ici à Kituku N'ubwa mbere ukandagiye hano Oui, c'est ma première fois ici à Kituku ngira ngo mbwa amasasu nkuko babivugaga hano turabona isambaza ariko ngiye nkunda indugu icyo bita indugu ntabwo nkunda indugu gusumba isambaza ubwo
kwa kundi ufata indugu n'ubugari ugakozanyamo hariya ubwo rero abari hano ni uze ko wankoreshereza ngagakomande hanyuma rero turi Gituku nkuko wabivugaga yaramisozi ubwo baraza kutubwira ariyo ni quartier ikorerwamo ibikorwa by'uburobyi twakomeje gutembera twaje duturuka ahantu hatandukanye ngira ngo abari kutwumvira hirya no hino hatandukanye hari muri Amerika hari muri Afrika baragenda babona ishusho y'uburyo umujyi wa Goma wifashe ngira ngo twakomeje kubona intare za Sarambwe uyu mujyi uri muri none ni ya quartier muri za quartier twavuga ko ziri mu quartier asa nk'ari mu nkengero y'umujyi ariko no ku mwaro w'ikiyaga cya Kivu ubundi twakomeje kugenda tubona ibikorwa bitandukanye abaturage bari mu buzima bwa buri munsi ngira ngo ahangaha Gituku waravuze ngo warabaye mu myaka 18 ahubwo nakubaza ngo uhabonye gute nyuma y'imyaka 18 hari ahantu bitaga Kinyumba niba nibuka neza cyane ni muri ibice bya hano harimo amazu asa nk'ashaje ndabona baravuguruye ahantu twaraharobeye igihe kinini cyane ahantu ndahibuka ariko urabona ko iterambere ntabwo ryazamutse cyane ngereranyije niyo myaka 18 yarishize bitewe n'intambara zamaze igihe kinini cyane hano muri Kivu ya ruguru muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko hano muri kano gace ndetse ikindi navuga Erade ahantu buriya kubijyanye n'uburobyi uziko ikini kiyaga cya Kivu ku ruhande rwa Kongo ndetse gifatanyije n'uruhande rw'u Rwanda ikiyaga cyose kirakontororwa na M23 intare za Sarambwe urabona ko zambariye urugamba wabigarutse ni mu nkengero z'umujyi wa Goma benshi baratekereza ko inkengero z'umujyi wa Goma ntago hatekanye ntihatuje nta mutekano uhari ariko urabona ko umutekano uhari ndetse abantu bakomeje imirimo ariyo mpamvu nk'aba badukurikiye bari hanze ya Afrika bari muri Amerika abari za Australia abari ku mugabane w'Iburayi barabona ko Gituku rwose iratekanye ndetse akaba ari n'agace gakungahaye kubikomoka mu kiyaga cya Kivu isambaza ibizwi nk'amafi mbere icyo twarobaga yitwa umugara niko twabyitaga indugu yego ibyo byose ndabona uburobyi bwo bukomeje ndetse aha Gituku akaba nariho hagaburira cyane cyane umujyi wa Goma kubikomoka mu kiyaga cya Kivu urabona ko abaturage baratuje rwose urabona umutekano umeze neza bakomeje imirimo yabo sambaza zikiri nzima kwa kundi ziba zitaratakaza uburyohe zitaruma abona abayiganjemo abamama barimo barazi zikira ku murongo ngo bazerekeza mu mujyi hatandukanye indugu nkuko wabivugaga imisozi rero twitegeye tubona hakurya yacu nako ko ari egera hano reka twongere tunifashishe engineer mukokombote dukandagiye Gituku uziringara aya turayivugana uragerageza ahantu duherereye iyi misozi twitegeye hano Gituku ni yihe muri ibi bice tugeze hano ngaha mubanze muyitegereze yego iriya ni biriya bice uri kujya za Sake irimo hano inyuma yego ubwo urabona ko mwakandagiye ko mwageze kure reka dushakisha umuntu uturiye hano kugira ngo adufashe gusobanukirwa uko urabona Erade ibi bice byose bikontrolowe na M23 urabona ni Sake ndetse nayo ikabikora ku kiyaga cya Kivu urabyibuka ko Sake habereye mu rugamba rukomeye cyane ubwo yego ubw'intare za Sarambwe ze zimaze kuhagera rwose havuga imbunda ziremereye cyane ndetse ikabivugwa ko biganjemo FDLR biganjemo Wazalendo FARDC bari bafatanyije harimo n'abarundi abenshi bashaka kuba barerekeje inzira y'Ikivu nkuko byagenze hara muri Mogoma bitewe nuko imbunda zabavugiraga hejuru ariko urabona naho abantu bakomeje imirimo hakurya hariya imirimo irakomeje nkuko urimo kubibona Erade ibikorwa birakomeje uko arivuze imisozi ya Sake habereyemo intambara habereyemo urugamba rutoroheje hariya ni hamwe mu hantu hakomeje kugenda havugwa intambara haba abarwanaga kurade rw'ingabo za leta ya Kongo haba coalition yabo bakomeje kuguma hariya hanyuma ya 23 biza gufata ibice biri strategy byari bikikije Sake ariko nyuma yo kuvanamo Sake ntabwo byatinze bahise bakomereza ko binjira mu mujyi wa Goma Sake ni hamwe mu hantu habereye intambara ikomeye kandi ni na satre twavuga yuko iri axe haba ari inzira iza Rucuru haba ari inzira ijya Masisi haba ari inzira iza mu mujyi wa Goma ndetse umanuka ujya no mu bice byo muri Sud Kivu na ahantu hafite icyo yavuze cyane muri intambara so ubwo rero icyo yaravuze rero ni ikintu gikomeye kandi byaranigaragaje kuko no muri intambara ubwo icyo twavuga nuko ubu ngubu hari mu ituze hari mu mutekano ubu ngubu haragenzurwa na M23 abaturage hangara barakora ibikorwa byabo batuje by'umwihariko ibikorwa byiganjemo
uburobyi. Turakomeza kujya mu bice bitandukanye tubabwira uko byifashe mu bice byose M23 yigaruriye ndetse nuko umutekano wifashe. Twari hano Kituku by'umwihariko ni mu nkengero z'umujyi wa Goma. Abatekerezaga ko Goma idatuje, Goma mu nkengero ibintu bitameze neza, hano ni mu nkengero. Byadusabye hafi isaha yose turi mu modoka kugira ngo tugere hano. Turakomereza no mu bindi bice tubagezaho ibice byose mu 23 igenzuye uburyo byifashe. Ariko icyo twababwira cyo intare za Sarambwe zikomeye kugenda zereka amahanga ko ari ingabo rwose ziri organize uko nabigarutseho. Dushimira cyane by'umwihariko njye nkunze kuvuga ngo ba leta bashyigikiye leta ya Kinshasa barire bihanagure, ariko abashyigikiye M23 bakomeye kugenda babyina insinzi. Witwa Nzenze ushinzwe ubutasi akomeza kugenda akora akazi ke, akora nkabonye mu byita ngo gusukura umujyi, areba rwose abantu bagenda bihisha bakuramo. Ndetse Sultani Makenga General warakibereye mu ndake mo hejuru hariya, ariko akomeza kugenda akora operasiyo zitandukanye kugira ngo urugamba bakomeye kugenda barugeza kure. Ubwo rero byose mukomeze kugenda mudukurikira mu masaha ari imbere. Turakomeza kugenda tubagezaho byinshi cyane. Cyo musabwa no kudakuraho amaso kuri kamera, ni kuri kamera cyangwa se ku madiske top yabo, ku laptop, ku matelefone. Byose turakomeza kugenda tubibagezaho. Ibihe byiza, turabakunda kandi tubahoza ku mutima. Asante sana Jo.